Nibyo reka mbasuze kandi bifurize kugubwa neza mbone kuba ikaze uyu mwanya aho tugiye kureba amwe makuru agezweho kugeza kuri isaha hirya no hino ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kuri iki cyumweru tariki ya 1 Gashyantare 2026 amakuru aturuka ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo aremeza ko uyu munsi utegeze ugendekera neza abagize itsinda ry'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 ndetse nabo bakorana by'umwihariko twirwaneho. Benshi muri aba barwanyi birahatakarije ubuzima ku buryo bukomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo bongeye gukoresha drone nyinshi cyane mu bitero bagabye ku ihuriro ry'izi nyeshyamba bivuga ko zishyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda mu bice bigiye bitandukanye mu Mikenke. Biravuga ko kugeza kuri ubu ngubu M23 isa nkaho yashutse twirwaneho. Ibi ni biri kuvugwa n'ababyeyi bafite abana muri twirwaneho, bavuga ko abenshi muri aba bana kuri ubu batakibarizwa mu mwuka w'abazima bitewe n'ibitero karundo akarabutaka byakozwe hano kuri ubutaka bwo mu Minembwe. Ibi bitero byagabwe ahangaha ngo ni bitero bigamije guhagarika ndetse no guhashya burundu ibitero by'umutwe wa 23 ndetse n'udutero shuma twategurwaga ku mujyi wa Uvira, umujyi uherutse gufatwa ushyirwa mu maboko y'uruhande rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Abarimo twirwaneho bongeye kwemeza amakuru nta gushidikanya ko abenshi muri bo batakarije ubuzima mu bitero byabaye kuri uyu munsi tariki ya 1 Gashyantare 2026. Rucuru abasivile barenga igihumbi barimo n'abanyeshuri ngo bajyanywe ku ngufu ibambo n'umutwe wa AFC 23. Turaza kureba ibya makuru y'uburyo ki inyeshyamba zo mutwe wa 23 zageze muri ibi bice hanyuma zigakusanya urubyiruko. Bamara gukusanya urubyiruko bakaberekeza muri uyu mutwe bajya guhabwa imyitozo mu bice bigiye bitandukanye birimo Cyanzu ndetse na Rumangabo, hanyuma nyuma y'iminsi bakwezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bivugwa ko abenshi muri bo bavuga ko batishimira ibikorwa ndetse kandi ngo mu bajyanwa bishoboka cyane ko harimo n'abatujuje imyaka y'ubukure, no kuvuga urubyiruko rw'abasore. Kugeza kuri ubu ngubu Felix Tshisekedi yongeye kwemeza ko yiteguye kugana abanyekongo bose bari ku butaka bw'iki gihugu kugira ngo iki gihugu kibone amahoro n'umutekano. Aha kandi akaba habonekamo amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko avuga ko mu kuganira hatarimo gahunda yo kuganira kugeza kuri ubu ngubu n'imitwe ituruka mu bihugu by'amahanga, ahubwo azaganira n'abanyekongo. Turahera amakuru yacu muri Kivu y'Amajyepfo aho imirwano yongeye gukara ndetse wongeye kumvikana urugamba rukomeye cyane. Mbere yuko tugaruka muri aya makuru ndagira ngo ubanze ukande subscribe cyangwa se sabone, hanyuma numara kubikora ntibagirwe kandi nanone gusharinga iyi nkuru kugira ngo ibashe kuba yagera kuri benshi. Ibyo biraza kugufasha gukomeza kugenda ubana natwe mu biganiro n'amakuru tugenda tugarukaho umunsi ku wundi. Turekeza ku kwezero ndetse n'andi mu bice bigiye bitandukanye tureba uko biraba byifashe kugeza kuri ubu ngubu, tureba amakuru uko yifashe. Unyarukire no kuri Barore TV ukande subscribe, link urayibona muri comment aho tuba twayiguterekemo. Igitekerezo cyawe ndetse n'inyunganizi ni by'ingenzi kandi birakenewe cyane. Twinjiye mu makuru ku mirongo y'imbere ku rugamba turebe uko byiriwe byifashe. Ati amakuru yutirwa cyane drone enye za kamikazi. Ibi byose ntibyagiye bimenyekana cyangwa se nibikomeje kugenda bivugwa. Amakuru aravuga ko igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kimaze iminsi nacyo gikoresha drone ku mirongo y'imbere ku rugamba. Umwanzi nawe yari yazanye drone zo kwifashisha mu guhangana n'izi nyeshyamba. Igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyemeje amakuru yuko kuri tariki ya 1 Gashyantare bahanuye drone enye z'ubwiyahuzi zo mu bwoko bwa kamikazi, bivugwa ko zaba ari iz'u Rwanda zifashishwaga n'izi nyeshyamba muri teritwari ya Fizi mu misozi miremire yaho. Nk'uko amakuru abivuga, ni drone zongeye kugaragazwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, by'umwihariko aho abenshi ngo bavugaga ko izi drone zaba ari iz'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, dore ko aricyo kimaze iminsi gikoresha drone. Ariko kandi nanone igisirikare cya leta ya Congo cyakanye aya makuru, kivuga ko bitigeze bibaho ko drone zabo zihanurwa, ahubwo drone zagaragaye ari iz'umwanzi. Drone enye zose ngo zahanuwe zishyirwa hasi ku butaka, ndetse ngo ibi bikaba bigaragaza mu by'ukuri uburyo cy'igisirikare cya leta ya Congo FARDC kiri kwitwara neza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Iki gisirikare cya leta ya Congo FARDC cyanarengejeho mu by'ukuri kivuga ko izi drone zaba zituruka ku Rwanda ari naho zavuye zigera mu maboko y'izi nyeshyamba. Kuva ibi byatangazwa ntabwo igisirikare cy'u Rwanda kiragira icyo gitangaza. FARDC yasenye drone enye za kamikazi Z23. Ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC
bati twasenye drone enye za kamikaze zakoreshwaga n'iro ry'inyeshyamba za 23 mu bice byo mu misozi miremire ya Minembwe mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Aya masoko y'amakuru atanga aya makuru avuga ko izo drone zari zoherejwe n'umutwe wa M23 mu rwego rwo gukumira ndetse no kubangamira iterambere ry'ingabo za FARDC zari ziri mu bikorwa byo kugarura umutekano ndetse no kwinjira mu gace ka Minembwe. Igisubizo cyihuse cy'ingabo za leta cyatumye izo drone enye zose zisenwa zitaragira ku ntego zazo. Kwa gatandatu tariki 31 Mutarama, abanyacyubahiro n'abagize societe civile mu Minembwe batanze ubutumwa bukomeye basaba urubyiruko rwinje mu mutwe w'intwaro watwirwane gushyira intwaro hasi bakamarika amaboko bakareka guhangana n'ubutegetsi bakareka kwishinga inyeshyamba zo mu Mututu 23. Abahagarariza societe civile ndetse n'abanyacyubahiro mu miryango y'abanyamurenge bageze bati nimureke intwaro muhitemo kurengera ubuzima bw'abaturage, ntimushobora guhangana na leta ifite ubushobozi bwose bukenewe, mukomeje muzateza urupfu rw'abasivile benshi. Ubu bwari ubutumwa bwatanzwe mbere gato igihe umujyi wa Bukavu wafatwaga n'umutwe wa 23. Ubutumwa rero bwongeye gusubirwamo n'abagize itsinda ry'abanyamurenge basaba bagenzi babo bari mu twirwaneho guhita bashyira intwaro hasi bakareka guhangana n'ubutegetsi bwa guverinoma. Ngibi kandi biravuga ko kugeza kuri ngo inyeshyamba za twirwaneho zatakaje abasore 20 ndetse hafatwa n'intwaro zirenga 20. Ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zatangaje ko zishe zirashe inyeshyamba 20 zo mu mutwe wa twirwaneho mu mirwano yabereye mu gace ka Uvira mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Ibi ngo byo byabaye kwa kane tariki 29 Mutarama 2026 nibwo abo bagera kuri 20 bishwe nkuko byatangajwe n'umuvugizi w'ingabo muri aka karere Sirieto Nambuyi Kalonji Rigani. Izi ngabo zafashe intwaro 21 zitandukanye zirimo imbunda zo mu bwoko butandukanye. Uyu ni Sirieto Nambuyi Rigani Kalonji avuga ko FARDC yafashe intwaro 21 nyuma yo guhitana abarwanyi batwirwaneho barenga 20. Yongeye ko izindi nyeshyamba nyinshi zakomeretse ndetse hafatwa n'ibikoresho bitandukanye birimo moteri zitanga amashanyarazi, ibinyabiziga, amasanduku arimo amasasu ndetse n'ibikoresho by'itumanaho byo mu bwoko bwa Motorola ibizwi ku byombo. Mu kiganiro yahaye itangazamakuru kwa gatandatu tariki 31 Mutarama 2026 yavuze ko FARDC yongeye kwigarurira ibirindo bya Puezero bifatwa nk'inzira z'ingenzi ziganisha ahantu hatandukanye nka Mirima, Mukera, Kanguri ndetse n'aho bita Magorore, tutibajya aho bita Bibokoboko, Baraka Centre ndetse no mu ntara ya Fizi muri teritwari ya Fizi. Ubu igisirikare cya leta Kongo FARDC cyahise gifunga abashobora guturuka mu Mukera, Kanguri, Magorore, ibice byose byo mu Baraka muri centre ya Baraka batera umujyi wa Uvira. Umuvugizi w'ingabo batangaje kandi ko ibikorwa byo gusukura umutekano bikomeje mu mujyi wa Uvira, aho byagaragaye ko ari inyubako za leta zari zategewemo imitego irimo mine n'ibisasu byatezwe n'umutwe wa M23. Yibukije ko kwa gatatu ushize igisasu cyaturikiye ku isoko rya Sante kigahitana abantu kigahitana abantu 3 ndetse kigakomeretsa abarenga 10. Iki gisasu ngo ni kimwe mu byagiye bitegwa n'inyeshyamba zo mutwe wa 23 atariko kugeza kuri ubu ngubu dufatanyije n'igisirikare ndetse n'inzego n'urwego rushinzwe gutegura ibisasu turimo turagerageza guhagarika ibi bikorwa. Yatangaje neza ko kugeza kuri ubu ngubu itsinda ridasanzwe rishinzwe gutegura ibisasu rigenda hose mu mujyi wa Uvira rikurikirana ahahurira n'abantu benshi ahari inyubako za guverinoma mu bikorwa byo gukuraho ndetse no guhangana n'imitego y'ibisasu yagiye itegwa. Mu yandi makuru hano muri Kivu y'Amajyepfo, FARDC kuri iki cyumweru tariki ya mbere Gashyantare bafashe Mikenge nkuko amakuru abitugezaho ngo nyuma yo gufata Mikenge ntago bagarukiyeho. Igisirikare cya leta Kongo kiri gusatira Minembwe nyuma yo kwisubiza agace ka Puezero. Ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zongeyeho byimazeyo Mikenge kandi zikomeje urugendo rwo gusatira Minembwe zigamije kurinda abasivili ndetse no gusubiza ububasha bw'igihugu mu maboko ya leta cyangwa se ibice bigenzurwa n'inyeshyamba kubyisubiza. Nkuko bitangazwa n'inkomoko ya gisirikare, imirwano irimo kubera mu mihanda 3 y'ingenzi ikurikira: umuhanda Tuwe Mikenge Centre, umuhanda Karingi Minembwe n'umuhanda Kakenge Minembwe. Ibyo byerekezo byombi uko ari 3 by'imihanda nibyo biri kuberamo imirwano kuri iki cyumweru tariki ya mbere Gashyantare. Ni imirwano itoroshye cyane aha Tuwe Mikenge Centre, Karingi Minembwe, Kakenge Minembwe hose ngo byabaye amagasa, ariko by'umwihariko Tuwe Mikenge Centre
aho intsinzi yamaze kuboneka. Amakuru avuga ko abaturage ba Minembwe ngo kugeza uyu munsi bari kurindwa n'ingabo z'igihugu cyabo. Ububasha bwa leta bugomba gusubizwa byuzuye muri aka gace kimwe n'ahandi hose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu igisirikare cya leta ya Kongo FARDC nyuma yo kugera Mikenge centre, udu duce twose Poezero n'ahandi, ngo barashaka gufata Minembwe yose ikagenzurwa n'ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hanyuma urubyiruko ndetse n'abatuye muri ibi bice bakareka kujya binjizwa mu mitwe yitwaje intwaro kujya gushyigikira ibikorwa by'inyeshyamba z'umutwe wa 23 kwataka ndetse no mu mirwano mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Ubu amakuru aravuga ko gutsindwa gukomeye kwa Twirwaneho n'umutwe wa 23 mu Minembwe kuri kwigaragaza nyuma yo gutakaza abarwanyi barenga 87 n'intwaro ziremereye nyinshi mu mirwano ikaze. Biravuga ko kuri ngubu umuduce twa Poezero, Rugezi, Madegu ndetse na Mikenye ubu ngubu Twirwaneho ndetse barimo barasubira inyuma. Umuyobozi wa Twirwaneho Charles Sematama yabatuye gusubira inyuma ngo yerekeza aho bita Iremera, anyuze aho bita Bijombo, asiga ibice yari yigaruriye kwera igitutu cy'ingabo za leta ya Kongo FARDC zari zikomeje gusatira ibice biri hagati ya Minembwe. Bivuga ko ubu ngubu abarenga 47 kuva mu minsi ishize bamaze guhitanwa n'ibitero bikomeye cyane by'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ndetse n'intwaro zimwe zarafashwe. Mu nama yabaye ejo bundi ngo abakunzi n'abayobozi b'imiryango y'abanyamurenge bakubise inkoni hasi, baravuga ko hacibwa inkoni zamba abana babo basubira inyuma ndetse bamburwa intwaro bareke gupfira ku mirongo imbere ku rugamba. Urugamba bavuga ko rudasobanutse. Intambara ya 23 muri Kivu y'Amajyepfo ni imirwano ikaze mu bice byo mu Minembwe ndetse n'ibice bihakikije kuva ku saa 11 za mu gitondo kuri iki cyumweru tariki ya 1 Gashyantare 2026. Amakuru atugeraho avuga ko imirwano ikaze yari irimo kubera mu midugudu itandukanye yo mu Minembwe iri mu misozi miremire ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi mirwano yari ihanganishije ingabo za leta FARDC nk'uko twabibabwiye zifatanyije n'abarwanyi ba Wazalendo ku ruhande rumwe ndetse n'inyeshyamba zo mu mitwe ya Twirwaneho, tutibagiwe Red Tabara ubwo bafatanyaga nabo n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 ku rundi ruhande. Abatangabuhamya bavuga ko imirwano yahereye mu masaha mu gitondo. Bavuga ko imirwano nk'iyi yanagaragaye mu duce dutandukanye turimo Kamombo, Bijombo ndetse Mikenge yafashwe hano muri teritwari ya Mwenga, naho ngo urugamba rurimo ruragenda rusatirayo. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zikomeje ibitero bigamije kwisubiza uduce twafashwe n'izi nyeshyamba dufatwa nk'ikibazo gikomeye ku mutekano, cyane cyane kubera ko duherereye ku mihanda n'utundi duce tw'ingenzi two kugana mu ntara za Minema, Tanganyika ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Aya ni amakuru ku mirongo y'imbere ku rugamba agaragaza uko ibintu biri kugenda ndetse n'uko ibintu bihagaze, bikagaragaza ko isura y'ibiri kuba kugeza kuri ubu ngubu imaze kuba ibintu bidasanzwe. Kivu y'Amajyepfo ni agace kugajijwe n'imirwano kuva ku itariki 4 by'umwihariko cyangwa se kuva ku itariki mu matariki ya mbere y'ukwezi k'Ukuboza. Imirwano ikomeye cyane yakomeje kugenda irushaho kumvikana muri ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, bigaragaza mu by'ukuri ko ibintu byongeye kuba byahinduka, urugamba rwongera kuba rwakara rero nk'uko bigenda bigaragara. Ni amakuru ku mirongo y'imbere ku rugamba akomeza kugenda atugeraho guturuka hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ngira ngo twanabashyiriraho video igaragaza uko mu by'ukuri ibintu bihagaze. Ni video kandi inagaragara neza cyane kuko ifite resolution ya HD. Ubwo uko igaragara umenye ko ari copy original turaba tukugejejeho ya drones zigera kuri 4 zimaze gukubitwa hasi ndetse no gusandazwa rwose, zimaze gusandazwa n'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zari zirimo zigerageza kuza guhungabanya imyanya ndetse n'ibice byagenzurwaga nyine n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru atugeraho akaba agaragaza ko cyangwa se akaba yerekana ko iyo mirwano yari irimo igerageza kuba mu by'ukuri iyo mirwano irimo igerageza kuba ari ibitero byakumiraga ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwagera ku ntego yabwo yo kugenzura ibice byinshi byose byagiye bifatwa n'inyeshyamba, aho urugendo rwari rugeze
mu minembwe. Rero ngira ngo murumva uko byari bimeze ndetse no ku ubuyobozi bw'igisirikare cya leta ya Kongo bwabisobanuye. Reka rero tunyarukire no mu zindi ngingo turebe naho uko byifashe. Video namaze kwibashyira muri groupe yacu ya WhatsApp ya Songa Mbere, ngo muraza kunyarukirayo mubashe kuba mwabibona. Rucuru bihagaze bite? Ni makuru ki aturukayo? Rucuru haraturuka inkuru itari nziza. Abasivile ngo barenga igihumbi barimo n'abanyeshuri ngo bajyanwe ku ngufu ibambo n'umutwe wa AFC M23. Izi nyeshyamba ngo zikusanya abaturage benshi cyane, by'umwihariko biganjemo urubyiruko ndetse n'urukiri rutoya rw'abanyeshuri bari basanzwe biga. Aba basivile barenga igihumbi bamaze gufatwa, ngo abenshi muri bo bakaba ari urubyiruko n'abanyeshuri bajyanwe ku ngufu. Ndetse ibi byabaye ku munsi w'ejo tariki 31 Mutarama 2026, byari kuwa gatandatu, bibera mu gace bita Bambo muri shoferu ya Bwito, aha muri teritwari ya Rucuru, mu gikorwa cyakozwe n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 zibarizwa mu ihuriro ry'uruzi rwa Congo AFC cyangwa se Alliance Fleuve Congo, zivuga ko zishyigikiwe n'u Rwanda. Izo nyeshyamba ngo byatangajwe n'inama y'urubyiruko ku rwego rwa teritwari ya Rucuru nyuma y'uko ibikorwa bimaze kubaho by'uko abagera mu gihumbi bafashwe rero bakajyanwa kujya gutozwa ngo bazabe abarwanyi b'uyu mutwe. Nk'uko iyi nama ibivuga, ngo guhera ku isaa 12 za mu gitondo abarwanyi 23 bategetse abaturage bose gutenera ku kazu ka Bambo centre, maze babatera ubwoba bw'ibihano ndetse no gusakwa inzu ku yindi. Abantu barenga 1500 baturutse Bambo mu duce duturanye ndetse no mu gace ka Bugina muri Tongo bahatiwe muri gupfuma ya Tongo bahatiwe kwitabira iyo nama. Aba bantu bagera ku 1500 bose ngo bari bitabiriye iyi nama yabereye ahangaha mu by'ukuri ku kazu ka bita Bambo Central. Bamaze guterana rero ngo habaye ibikorwa byo gusaka. Hanyuma mu kumara gusaka, umusirikare witaga Colonel wa M23 yategetse ko abantu bose bakekwa gukorana n'inyeshyamba za Wazalendo kimwe n'abagore b'abarwanyi bigaragaza. Yanateye ubwoba avuga ko umuntu wese wagaragazwa n'abandi ashobora kuba yakwicwa. Nyuma yaho inyeshyamba zatangiye gutandukanya ku ngufu abagore, abagabo n'urubyiruko. Hashingiwe ku mpamvu zitigeze zisobanurwa, abafashwe bajyanwa ahantu hafatwa nk'ibirindo bya gisirikare. Hagati ya saa 12 n'imwe z'umugoroba, amakamyo yo mu bwoko bwa Fuso yatwaye abo basivile ajya ahantu hatazwi mu mibereho mibi cyane, nk'uko byemejwe n'ababyiboneye n'amaso yabo, bavuga bati ibyo twabonye ni akandari. Ibarura rya mbere rigaragaza ko abantu barenga igihumbi bajyanwe ku ngufu, harimo hafi 1/2 cyabo kikaba ari abanyeshuri, harimo kandi n'abantu bakuze. Inama y'urubyiruko ivuga ko ibi bigamije gushyira abo bantu mu gisirikare ku ngufu. Ibi ngo byabaye nyuma y'iminsi 10 n'imiyoboro y'itumanaho ihagaritswe muri teritwari za Rucuru, Masisi na Warikare. Icyemezo kivugwa ko kigamije kubuza amakuru kugera hanze ndetse no guhishira ihohoterwa rikomeye rikorerwa abaturage rinyuranyije n'amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu. Inama y'urubyiruko rwa Rucuru irasaba mu miryango mpuzamahanga n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu gusaba ko abantu bajyanwe ku ngufu barekurwa byihuse, abanyeshuri bagasubizwa mu mashuri kandi hagafatwa ibihano byihariye ku bakekwaho kuba barabigizemo uruhare. Urumva nk'igikorwa cyo gufata umwana w'umunyeshuri ukamujyana mu bikorwa by'imitwe yitwaje intwaro ni igikorwa kinyuranyije mu by'ukuri n'amategeko, ni ibikorwa biba bitari byiza. Hanyuma rero nk'uko mubibona, murumva ko imirwano yo ikomeje kugenda igira ingaruka zikomeye cyane kandi zikabije. Muri urwo rwego, mu gihe igisirikare cya leta ya Congo FARDC kigaragaza ko ibintu bimeze nabi ndetse hakomeza kugenda hategurwa ingamba, ubutegetsi bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nabwo buragaragaza ko bwiteguye gukoresha amayeri ndetse n'inzira zose zishoboka kugira ngo habeho kuboneka kw'igisubizo kirambye kuri ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bityo umuti ubashe kuba waboneka mu nyuma yo kugaragara ko ibintu byarushaho kugenda bikara ndetse ibintu bimeze nabi. Mbere ko dukomeza tureba mu by'ukuri uko Felix Tshisekedi ndetse
na guverinoma barimo barategura indi nzira nshya igamije gushaka igisubizo kirambye kuri aya makimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mbanze nkubwire nibi ngibi cyangwa se nkumenyeshe nibi ngibi nk'uko amakuru ari kugenda atugeraho. Ni amakuru yaje gutangwa n'abarimo Wazalendo rero bashyira icyo twakwita ukuri hanze, rero kuri iki cyumweru. Wazalendo bati birihutirwa cyane ku isaha 12 z'umugoroba ku isaha abasirikare benshi 23 batangiye kuva muri Warungu berekeza mu mujyi wa Bukavu binjira mu mujyi bagana ku kigo cya gisirikare cya Kampusao. Abaturage bo mu mujyi wa Bukavu babonye iyo myitwarire bayifata nk'ibikorwa byo kwikura muri ako gace bizwi nka retreat. Aya ni amakuru twanagarutseho mu masaha mu gitondo uko byakozwe ku munsi w'ejo, byari byavuzwe n'abaturage, none na Wazalendo bakaba bemeje aya makuru. Nyine bemeza ko ari ukuri koko M23 bamwe mu barwanyi bayo bagaragaye bikura mu by'ukuri hano muri Warungu basubira inyuma. Nyemerera tunyarukire rero kuri ibi nakubwiraga ku mukuru w'igihugu Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Felix Tshisekedi yongeye kwemeza ko yiteguye kuganira n'abanyekongo bose bari ku butaka bw'igihugu. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yongeye kwemeza ko yiteguye gutangiza ibiganiro bya politike bihuriweho n'abanyekongo bose. Ibi biganiro ngo bizaba bigamije gushakira umuti urambye ikibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bw'igihugu. Ibi yabitangaje mu biro byo guhanahana indamutso z'umwaka mushya ndetse n'abahagarariye ibihugu byabo. Abadiplomate bemerewe gukorera i Kinshasa ndetse no kuvuga n'abambasaderi. Mu ijambo rye umukuru w'igihugu yashimangiye ko ibi biganiro byagombaga kuba bikorwa mu mwuka w'amahoro plutôt ubwubahane ndetse no kwishyira hamwe hagamijwe gushimangira ubumwe n'ubudaheranwa bw'igihugu kandi hubarizwa inzego z'igihugu zavuye mu matora yo mu 2023. Yagize ati niba habaye ibiganiro bizabera ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo biyoborwe n'inzego zemeza igihugu hubahirizwa itegeko nshinga n'amategeko agenga igihugu. Iyo Perezida Tshisekedi yagaragaje ko abanyekongo bose bashobora kwitabira ibyo biganiro uretse gusa bagize uruhare mu byaha ndengakamere byakorewe abasivili n'abaturage b'inzirakarengane. Yongeyeho ko ibyo biganiro bitagomba na gato gupfobya cyangwa kwirengagiza amahano yakozwe kandi bitagomba gusimbura inshingano mpuzamahanga zo guhana abagize uruhare muri ayo mahano. Yagize ati ibiganiro ntibishobora gukoreshwa mu gusibanganya inshingano n'uburyozwe by'abakoze ibyaha byamaze kugaragazwa. Umukuru w'igihugu kandi yemeje ko ubutabera bugomba gukomeza gukurikirana ndetse no guhana by'intangarugero abagize uruhare mu byaha hagamijwe guha icyubahiro ndetse n'agaciro ubuzima bw'abazize intambara n'ibitero. Mu gusoza, Felix Tshisekedi yashimye perezida wa Angola João Lourenço kurari rwe mu buhuza hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ashimangira ko uwo mutwe bagize uruhare mu gushakira akarere k'ibiyaga bigari amahoro arambye ndetse abona ko vuba bidatinze igisubizo gishobora kuzaboneka kuri iyi ntambara ikomeje kuba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.